Dobar dan i dobrodošli u još jednu porciju Don't Starva sa Lukom, Karlom i Čokoladnim, koji će nam se uskoro pridružiti. Wow, svinja, mrš mu to svinja. Pomoć! Znam kako ću ga ubiti. Da, sam ti mene slijedi, sam ti mene napada. Vid mene, ja sam čudovište, bla, dođi vamo. Staj, kad se bježi, a? Džubre, jer... Evo došao je Antonio. Udrite po svinji. Napadamo pauka. Ne! Moja obitelj! Pauk koji smo. Dođi mali. You are dead, bitch. Hajde, izađi. Ajde, izađi više. Mrkva. O, govna. Mrkva. Moja prva žrtva. Pusti. E, to je Antonio. Gdje? Evo vidim te, evo me, gdje si? Možemo daj vodu. E, pada brok. Evo vatra. Vatra. To. I kako si danas? Dobro. Super. Kako si? Odlično. Super. Ubi ga! Pomozi mi! Šta sad? Zaleglo. Eto ga. Ubi ga. Tak. A, mene napadaju. What the fuck? Ubi ga! Ne. Ubi ga! Ima malo Kill! Atak, nemo legat, atakaj. Ajde, ne. To. Bjež. Ne. Ubi ga, ne, bjež. Ne! Okej, skočio sam u neka usta. Come on, bitch. Boji se. Mrkva! Treba daske. Bok. To nije. To. Lovi me tvoj sin. Gdje je moj pikeks, evo ga. Šta je? Ne pauziraj tu curicu s kečkama, mi nemamo snage odnijet Lea u auto. Vraći se uskoro. Okej. Ti mala čekaj, O ne. Ne. Dolaze mi one ruke koje hoću gast vatru. Jer hoću kao što je da napunem trave, jer ploču nema. Ali mene ganjaju one ruke koje žele ugast moj vatru. Onak je... Ne! Ali malo su mi zagasli. Gamad jedna. Alo. Da nisam pojao svoj Garland,
Goni se. Evo vam sad na. Stvarno. Šta to radiš, Karlo? No. O ne, evo Đukle. A, ne. Ubite svinju. Ubit 2x2. Đukac, krivo si teritorij, zašao đubre jedno. Đubre jedno prok. Tvoje meso je moje. Ajmo. To, Đukac mrtav. Nadam se da ste uživali u ovom gameplayu Don't Starva. Znam da ja nisam ili ova dvojica nemaju pojma igrati, ja sam praktički igrao sam, tako da vidimo se drugi put valjda.